won't me there a jug niche juguna. Say obi antimi mfa efodi ma won't me. This a court to the nothing. So won't me ko fu ye no semra na ye no a ye twe na so a. Say na so so ye endis na so be fa chira ko tu fam agudie na mfa mra kwanso a ye won't me na mu no wo so be fam sa. Nti mo ma ye mfa amanyosem mata ho kora. Ye president papa na so dwe dia. We declare state of emergency because say go declare ya. Enka mane bo man asefo nkonko fro. Sa wie mu hye so mo come speech na nkenko fo. Ayame ya o. Na no MC no oba na batina ho twa ne num se. We wo gusu ye na nipa be proper man in which way? We do anyama police station in cha pe hono. Wo mutubu ho se wo se me kwa mo nkwe. So wo mutuwe ene so wo mutu ne ya obi na obi ni asem. Na se ba wo me ha de NDC fo yi. Na NDC fo de Ghana fo ko labus ya Ghana fo so enjoy. Na ono aba ponte se mayam fo so na me ye driver smith nei ma benya stia na mo me o gabeniti ba bi ase de. Ense good leader. Papa ye wo kan mu na wa amwa. We da di professor na wo support wo fa se. Mo taya asantefo. Ba wo me yan so ya so kasa. Ye bi ya papa ya ba mu bi oni no nkasa o. Yes, so ya na akogina amia problem say Ghana for so Muslim no e bi ala dash ba was say Christian dom na konti ba umia won declare stand say we half Muslim half Christian e be da yes won yan say do fia da ile ko sia da ye be yi wudi na ye won yan say be kan kwata so we yan say no ho bato no Abusia Enra ene be pie mu se chairman wontimi Ashanti regional chairman edema NPP osnamo nyoko no koko pie mu e wo court na ekoba se ye arrest no afi ya mani bill ye hu ya ne se re arrest bi mu assign abani nyina ene se mani bill ya na eye 15 million Ghana cedis na se old currency no eye 150 billion Ghana cedis ho asem ena ye ken na ye de sa bill ni mani wi na ken nim se chairman wontimi e ba be kofi na sa bill na conditions e ka ho no say ye landed property as a value ye benya sika no e de afim abusuya eno anso ha ye hu ya ne say ya sign achechaman wuntimi biem on a different case with different charges and ye de amano eno ena Ghana for say bill conditions as say ya na ekoso Ghana ha na kamye ye say amanyofo no e de sa conditions no e ba de achi opponent no aso e de na ya na e wo say ye consider ansa ana ya mobi bill eno ene enkoma ene ye ba bidi mensa aka computer man ewo menche ha yenim say apart from asofudwuma na wo ye no wo sign eye mrani nim say ba no bi aye bisa na emra ho asem de a na wo bebo aye yie pa wo sa kwan no so eye too much gh ene oni guso ahwohwe ma mo akwa ba e de aba so no ba so say o first time ni a me subscriber so no so fa cheme wa ye so me da senya me show all the social media handles so eye too much gh don we be eduasam no ena eba bedi comment message so do comment ebe fa comment section ho de ma me say wo bre no ka me ho ni modi fu akwa ba na fe yini comment Odi from Wakwaba. ya bu santa ko muti say Nyame adom say. Nyame adom. What ya beto ya say me mu ya me ya. Menya coat. Je say me fa wo ba che. Je say me de me hu nsuo bi ma wo ba. Na wo ba so hu nsuo ba me. Ko hospital sa na doctor kai. Si me nya wo ba wo. Asa Ti so se kana fo nsa me ya be. Me sa de nti. Odi fo nyame be hwe. O nyame de wa kama bi. Me nya wo ba wo. Ti ana bi. Se nyame ya na mtisi me yere so a. Na man e bi fin kuro mu kwai. Me kire say yes. So se dem kuro mu titi ye no. Ene se me ti kwoti ye. E kire ma de bi anyame ma. Odi fo. Yes. Usia computer ma de odi na chia. Sare Yes, Ghana for mo pa no kore. Me ko ya se me ye di. Se program ntina se Christmas ni mini bi da. Na doctor che yi sim so mo se code na menya na edie na me hia. Se me kokko ko die. We mo so wu. Boni ba na ma ye. Unye boni. Ma ye boni di anka Black Maria na ka botu fo be fa no to. Odi for chama wuntimi enra okopie mu e wo court wan sign ambefi ye man bill la ye se o ya sign achini bi ni nyina illegal mining nonsense na mini kan bisa se ne ekoso yi
wo chama wontumi ye di kan che no kopie mu yoko okoda ho na kakra ba ye na anu a wo san call ye na ya san achi na chi bi mu no ni nyina no le to fo bomu be ka san afa me da se me bo ama fo fa che me code me share too much is for ahwefo ni nya ba eyese ya na nsem bi e fa mra ho no mo ba na me ye ka no wona woni mra se ne mu nsem esitie se woni mra ntime nka ade a e fa mra ho asem yes a contempt betwa mo ba ye contempt no ye mu ni ye wo mra na ya twere de ato pepepe o hwe ye 1992 constitution no kyerɛ okowie bura asotwen de bia eni kwasa wo trahye ekɔ aban no adie mu ana o manager pade mu asotwen okotu fomagudi a ye wo ba bia se wo de fa Minas Commission for who so Minister for Lands and Natural Resources go home nyina and sana mama okwai metime issue lands the issuance of the lands is a bit me you have to pass through all these protocols. It is all for paper pa na asama be no metime aba for inspection and the opposite we say enko entia oman no na kotia oman da achi na akoswa oman no agutichi samre ya hihye da ze ko ba se obi antimi amfa saade iso na woni ekọ ebu mra no so a asotun sei ne da ho na za bepi ni pana so no e fa sei na akosi aya court deals with criminal and civil cases. Okay. Abone for some court di and afi nipa ni nipa so di asem bi mentem ho asem court di untumi di aye emram ye friend first degree felony. Okay. Isu say aye bonikasi se yamrana kanon ko adu e de to so se waye illegal man otufumokudi a enam mra kwanso amiyewa ya toso biem wafa kuntu na se akọ sasa ase aye ma na kwa se onko se no Okay. afeso so wo se afa kuntu na se ye nkrata bia o man sanhim amode tu fomogudi eno ena police headquarters e dey come man invitation. Okay. Invitation no wa ma ena ma eye national security for a call na nche ekumase o call ya na no so Ghana for mo sori o na montina joma ma ye mesa na na bi fi se tam what no topa onye sika me na ne bi bye ya meremo no when you are invited by a police you have to honor because one an invitation na ubenya problem. Okay. But when the police begins to treat you well, you should also show them a maximum respect. Okay. That's what the law says. Okay. The way to also basa unko awunim melantin unko akwenye yi. Okay. You have to go there with a lawyer and our lawyers. When a lawyer call you. Nti police for to na no wi. We ya wokono. O mai mo no ye bambo no nkra bata no. Egu awuru bebre. Ya wo police no ku bi ba bia. Ani ni pekuo bi so wo si atete wo mo so ehwe ememra so di ekọ se be ya bodefo sem so atubetwa. Eno ani yoko no. What you say? Economic crime and organized, I can't say. Organization, yeah. And almost so. Basically, we are no se be my brain. You so tell you. Say no why. Yeah. See you for a man who could down my catchy kakra. You ya the bail bond at on so. What me meeting. Upie by. Upie by no enkyere say. See other quarters for no, put for the no. Akona wi. Nti anu no
ana police conference some my flower to one no ya bi ho abobo ho a say a charge o to court and the see the phone ba te na no o side e call ye no the separate for no and am the rightful proceedings so o ma ba e be prepare o actually o say wasem we ya to one no e dane the say the to one no yeso ye tena ase ye hwehwemu mu say the bi asem de ye gitna police akache ha ni nti ye be court o be to court abeko court say ye be ko okay court A court B court C na mom time say ye be ko nti na o ma onu be ko no pe ye eti o mu ye no ana o mu ye kama ntumi yamawo ko ofie ya kire waba ho no aba court a chef say me na say ebusa no yes wo ye the lawyers gina mu e bibia na court say me the bail bond atutiri so e da say ko report ho say who kura passport na say for say na me pe ye wade bia the friend no say law discretion okay emano senia judge no wasua ye obey discretion when your law discretion so say the nipa ne sua mara no ene ni ya twe da nanim no ohweso pepepe papa what my kasa saadi ya waye nti bia makwansi da wakakra okay was a mara no adanti na mara no ya say the law lies in the bosom of a church okay nti law discretion no eye pm no ana judge no ajanim say ko so ko ye law na yewo na be lawyer yewo koso sekra bia be ya nso so ebe aba advance on kakra na da ba be church okay wonderful the judge na dia na so ko bench mo nti wo wase maba ahwe watena se hu no so say the be faso ewi umiti be condition na wo umiti ya obosan akopolisi fu akachi yeah judge ne pa one meeting be conditioner betimi still na no betimi akopolisi fu akachi na betimi pa bia opa betimi gyan say fine betimi meeting ya e na bia kwa ha the judge ne pa no be mu akọ nti emra so mawo a suspect na ya chi wo no e kwan say wo lawyer betimi ya bia na o meeting ya lawyer betimi akọ court akọ say me ana my lady and my lord me client ni o di nsem say na to nsem say code say na de bo no betu anim ada ma so hwe me ma bebe me anto na o di ato na nso ada wo me say bill na dedication be condition so tim say judge ene eja court mo hwe aso kakra e ma na mapam judge no so betimi atena se ya apese bia ma consider me hia efie me no a enwo ye bia me hia ba judge ni property assets or power nti assets emre bi anchechire no okay ntina atemuafo from my lords nyamumu kuma okay because they have powers to determine someone's destiny. Either you stay in peace or you go to jail. Ntina who judge bi na say say no oye no bia bon judge is one time who ona mo gba won o to di mo mpeka so mo tempi was a juma no makwansa be say osua de enti won to me de ya wie de won tem na asesant yan sa che wie a okon na potifo no ne family to so a enwo so another case ya sa de call ho say won to me abowra forest bia eye tano ho muri forest Tanobri forest ama won so no ya ama na kwai ya forest ya dia to for that chinchin ma se be ya japade ense obo we it say no differs from case no a edikai yes akontama it say ya chi no okay the basa in law the fancy arrest okay ya say actually nti ya be sa chill e bo ko fi court abeka msi ya repeat ya say achiwo because court mu no ya fa handcuff no enyaji say wo ya duwa na yi okay ti wo ya pepepa ya do ko na pa na de ato nsa
It once so pay na way na hey. Oh, it's money pay. Yes, Mr. Man. Yes, your body take one say. Okay, see. Papa. The dango goodness. Near the call. The man sape penalty. Not just say some more cases bar. Re-arrest no. Ebe say more sa. It was a court 1, court 2, court 3, court 50, wo friend unti. We are over starting up. Where's the baby? And the criminal cases in the presence. The way I can way and yes, a case. The number could be. Who took that contempt? Okay. It is that I want to be a jug niche jug about you. Before Sabre won't me, yes, here the ban action so the tabuaton so say, when you quite set or befriends you so or befriend him. Obefa ka atra Ghana ye bode bia kwan obetumi etu ane se wo free nkran Kumasi kosunyane Ghana ha ye de obetumi etu kwan nemu outside Ghana de otimi enkwano ye baako afi ye hwe bill na ye de man no 15 million Ghana cedis 150 billion old currency Ghana for say anu ye hyedodo ye pese wo boa ye se wa mranim ni e de na se ye be ma obi bill la ye hye conditions ben ye hye ansana ya seti bill conditions in the amase we no ye ma ne bill se we chema wontimi a wonye obi a ye nim no Ghana ha e na ye nka se wo obi a se ye ka se won kofia wo bedwane anase bibi enti Ghana for se boy ne enti ase e de na se be ma bill la e kom conditions na ye hwe ansa na ya seti bill no e bi ni sen ye wo bill conditions wo ho ya hye ne mire no okay wo se me ka se say law discretion at that judge no ne nim say ansana ya de wasem be ba beto wo judge ne metra san na cases nyina na ya present ya ma no enti ye wo court clerks na so for papa ya mention case no akoto na nim o hwe ne laptop so e da ho prosecutors are sorry lawyer so I represent no ho actually e bia me represent me standing for this clan blah 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 blah. Now the prosecutors now sorry you ready charges na pa charges so lawyer no right to say obusa no so gibi o so pepe obaje free investigator no prosecution no I present o mo yire dia to judge no hwe charges ya da wo so emutru ene emu ado okay ene abone fusem wom okay eni yimo eni mo hene eni makokra okay eni mabrewa de mena me kanu de judge de be adwuma obi ye wotimi akotu mining ya bo ko adi so akoye galamse ana so ko akotu sika wo fom wa bra wo wan famra kwanso wo bo wura o man kwa ye makotu sika kokko wa bra wan famra kwanso a sika ko obi am se wutu ana okay pro benya sika so ko pa eti no na so twen de ayi e da ho okay what I say enti judge no ana nim ni a wo ya amna no da ho I say timi bi kura 500 billion etu bi tri so okay enti se jama wuntumi e do so de da bi o excavator kura ba ko eto se okay excavator ba ko se enti court no tena se judge no hwe what I say the in-depth of the charges leveled against you. Or say, who took a ye? But Nipan Bo ha. What me say be as some of them to the yes. Men yeah, dear. Say, be to me fa a 40 mount to me. This a court to let nothing. Okay. You see, no one is guilty until it is proven by the competent court of jurisdiction. Nipa bi ni ha bet maka se wodi for this a court nkwa emra hye no ne betimi ache se wodi ase no wi wodi for nti yesi susu se otofu magudi nti ya jesu susu se ensem da osui emra da manim de masua ne de da mehenti no ese se wodi passport but ama won tu kwa me hwe wa ya amre nti wontimi nkroso Ghana hye bia sina omaimu a ne ntimi ni asam ntentem na say ye no kra wadi wasotwe nye no kra ofo trade sana mara no tije agin sana no peso che okay se be asam no be fast track
Sana mara meka. Odifo bi so dress as bill conditions bi na ye set no amanyofo ni bi de twi wom opponent no aso. Enti we na ka kwere say enhye da nye norms a ye ma bill bi a untimi meet sa na ye detain you e wo police custody. Emrana nkasa. Emrana nkasa. Ye mrana say respect all manner of persons. Buni pebia. Emrano ebu badamfo. Okay. Emrano bu akwada. Ebu abrewa, ebu panyini. Judge nanka sa wachi wa emrano bu. Judge ni free dem ba na mte ho a ogboni mu asese. Nko court da. Okay. Judge bia ba e de bai ogboni mu asese. Lawyer bia be wa na ogboni mu asese. Je woni mra police so ya na ogboni mu asese. If was a local people go ogboni mu asese. Just e de buo mema yo. Enti judge bia no obetena asese by the influence a free amanyofo ho. President didn't compensate judge bia. Attorney general didn't compensate judge bia. Among from phantom team. But assembly a ubedi bia no. Woman ruling we are. And I bet it we are. A court judicial secretary ho. Judicial secretary beshe. Asema udi ye. Judicial secretary also a judge. Okay. When you man, beshe asema udi ye no say sit here. Ada nkofo bi kan ho. Omo wi o ma president dey come chief justice. Chief justice no nkofo so be glance through. So wo judge no e ma wrongful a year. You be called to order. Okay. Wo be nyasa. Just say we be say ye sa de tenu enye sa. Dabi. Police ni kra na no investigator na say wono ye prosecutor wo prosecute wono. Wo fom a judge no mfanche no. They call court to be. Ache. Okay. 1989. The prosecutor back. Yeah, or present prosecution. No. Judge come back. One was not told you. Then the judge answers, you come our friend. Yeah, that can. Only 2 years. Yeah, almost by judge need to be a prosecutor need 2 years. Oh, you know, Master say, Lord, say, sit here, no. A canoe, a dinner. And you see. Indeed, say, obey a manuni. No, say, a mrachino. Said the American Sabbath when a court in the edge. Sir, some way I see. And be present so much for me. Okay. At a forcing, Yamano of Fable. Okay. A one equation. Equation. Judge equation Yamano of Fable. Here, the other attorney general. No one a year no more almost train abortion. Okay. Only have to politicians are no material. A year be the end of the year, any man a year, Juma. A cordia, any man and Yamay. Yes, I'll take a man and basic upia. It is sanity in the Sunday. I saw you not see any bill a Tiano and a judge, you know. What am I? Embrano, Emra, that's a man who can he. Hope I'm free. So we shall lawyer be at no question at the making and man of the kind. Okay. Saturday. Odifo na me bisa se ko ba ne say ase ne wo kwa ka se MPP apens wo mu ye bi e bo nkofo din e na NDC apens ka me se wo mu ye bi enti se asembisa ne se ye wo cases bia se e political cases enti nya political influence e wo cases ne so ko ba ne sa na ye court no ne fa ho die no e wo hefa. But that's say me twa de wasi bibi so a judges no mutiwa no omunim political cases bia. Okay. The name any treasonable offenses. So person to abeg. Any other criminal offenses. Okay. When him nipa ntem civil cases. No. Divorce cases and no to kwa chichechim. We di awaresem. We di. Nti ye wa criminal courts. Nkono, your criminal courts ho. Your baby
ye di amanyo sem so sem ntem ho ase na tefo wonti ase na wa pe ye di na high court na nye ya supreme court koji for interpretation ko to be ko appeal court we anu nya se be go ko supreme court we ya abani se criminal case eko emma NDC koma MPP fi se mu bia ni wa bromra so enti se na na ye wontumi a so wontumi ko fu ye ne semra na ye no a ye twe na so a sa na so so ye NDC na so be fa kira ko tu fo magudie na mfa mra kwan so a ye wontumi na mu no wo so be fa mu sa okay enti mo ma ye mfa manyosam Ghana fo mfa manyosam mata ho kura eye asam ena asie eye emra ena asi awi wontumi anko yina no okay only lawyers so lawyers be twitwa age no ye twitwa di na nye yi a ka be yesi adefa okay enti sa manfo bi ka se eye politics nti eye amanyopo nti ye de ho asotwe man differently na dabi said ye mra no ye adwuma no se obi su ya NDC ni na so nso fa wontumi kwa isu bi ya pepepa mo nyina mo Ghana ha ye de wontumi fa so sa na de nso be fa so it's any one more I can say wontumi case no a political witch hunting or any political witch hunting okay nipa ye believe they pass through the grassroots procedures and procedures they invite you okay one invitation they to one no the question statement was yeah and what you believe o buy who see from and you go for cheap you go also no condition 1 minute let's see a prepare charge you to court go say no maybe o ma interested in the case and what you fine and say you man in chatonje na so be manipa aba be jina o state attorney be people be ba na bi atonje na kasa kra be ba no what you you fu wana no makọ ya ma obe umiti o ko baby and another case yaba political witch hunting be na wu abronye bedi kan say womu abopo bi ato ho se wontimi eba anya ade ombema na ko no ombesan ache no ma detain no ampa wontimi kopi mu wansan amefi womu san chi no detain nti na mamafo ka se na we no eye po bi NDC fo aboso mo de betwe wontimi aso kwamba fo abronye yire ye lawyer okay na abronye susun alo no kaka geze wa wi nti de legal knowledge no obi o ana abronye obi anim se no ho ohene na nse de oye no ma no ede kaka se mesusu se abronye wodi aduru okay tu woni mfom ni de eba obi e chi no wa agi to so di atemfuro ba ya wasa be di atem so se ne fe so wa na se ni pe na ma yenye ne fe enti se no wo ka bi bia ebi na na fi akom na atese nso no wo su wo bia na obu chire no hu so ko mba fo abronye de wa me fra se to we bi no no da no konfo wi I political witch hunting. okay Mlan na ye na juma sa pepepenity any odifo na ebi so ne say okay MPP for say NDC for ntimi fight galamsey na wo matcho manu de si NDC for so na so MPP benya akonya no 8 years wo ntimi akosa akon no na NDC ba ye be 10 months mu an ye wrei o peso mo kosa akon ne de na ye bodam fie enti wo mo sha ase acheche campaigns we MPP mo ye galamsey no mo de akan MPP for na no atum se na be yo ntimi ka galamsey na se bi Mamencho. Galamsey na yetu. Me kan prata ne. E wo fidie so amunsu. Say wa jon dem ne mama. Opa. Won declare state of emergency. So wo yes adie and this better so wache. odifo no so de o se enu Ya do ho. Yenti enu ho. So wo hwemu pa me kan ko de. Yenti want to declare state of emergency. We shemu pa ye won panyinfo bi wo ho amo na atoto excavator na mama nipa wo mo de wo site wo tututu galamsey no ya amele nti say okay me na bisu le ba no ni moja me de ye ha na bisu moja ye ba ku say ya ye nyira fifi ba ku o se na se ru ya ba wate ne gabi wo sha se kiti so ye na some of the top this called her to order okay I'm coming to nam ka temi se sister ya wo su ni ankoko se be ka fra che obi ankoto etu anko haduma na mi ye na so temi ka bi ede ni bi hihye bi ase
me call Kobe I fell Akwabos. Then Chakwabosu ko ye crusade. A man for a barman check council. Me shall say 7 MPP. That is so. Shall send me to man. Was it penny way on a fiddle? Penny way sat na me so. Penny concession na madie. We say na madie. Nam say no komo so do mon twai. Sada na if ya do so do mon twai say o me ka baba be say so be diska. We will land quizzes makuma ko 12. Na o mun gina kwa akwaje diska. Ito ko che sa akwada no tuma. E panyi pa no. Ade potifo ye koi o ani afre. Ye ti operation Vanguard. Potifo le bufu ye na police soldier fo kan na do pension. Wo kwa ankodu na mpanyifo bi afre. Ahade nkwa. Ye wa John Dramani mama so timi declare state of emergency a. Kalam se ni beka. Okay. And yes, I didn't mean da he. So ko kuma se hwan yinam. Na no MC ni wa ba na batina ho twa ne num se. We wo gusu ye na nipa bi a proper man. Proper man in which way? We do anyama police station in cha pe hono. Wo mutubu ho se ho se me kwa mo kole. Okay. Police station ye nsuo ni nchenie. Wo ma se ho nyinara. Osino. Me feel say ye jayo mi ko kuma se ne na nsa me baye. Osino kwa no wo mo da so ye galamse yi se ya. Efre dadie so wasa dadie so ko wasa japa correct ade yes I am saying penfo de chan ko mo ko issue ayi na ko mo e de akran bo mo nyina down ya esan ko san mu a nyame fo mo kransi say ye wura do Dramani mama wo ye dia only unique state of emergency e mo mtie obi a na won fa tumi ni masojafo ko sojafo mbako ya betu ya bedre wa hihye unoma wo sojafo ntimi ntina sate wa nkosi ayi me say wo mo free wo mbasa akoye nti se ewura John Dramani mama state of emergency na no di tumi na masojafo ene MMDC fo na sa ko mo munum tokoro bia sa nkofo ni mu anka yensu ani bate ye nya wo ha bia anya sa wo free wo me ba se o mate sa o ba mbaba so information ba and then omobo that operation Vanguard anya adwuma. Okay. You see that is na amos anase won Blue water gas plan so ba. Yes anya hu. The better maybe watermelon eyi baba. Ya ko mo take on do so di twan so wo mu nyina baba nkosi aga. Our advice his excellency John Dramani mama only the state of emergency. Ghana for the sojo. Me say omo baba ya ka e na security for baba ho. Obia be free. Okay. Obia be you know free site. Normal was if you so want question because so much so dey to bibia. E mna ma kwai. No free wa. Na wo masayam. Mama sa de ko. Ndi adwuma wo ko e fa so be na ba so. Ko chi amanfo oburu wo no wo de da techim soja fo e mo dwuma obi anim. Na di bi pay. Wo tiri na wo ma wo le na wo free wa se de ko na obesa ko. There's a state of emergency ba. So what be say any say ya. The soldier for the police for akọ. And no ma ko tunkrofo bi ni abo mo ashutu wo mo ten ni abo mo nyina no nka anya ka sise bi ni etutu amana na anya ka yi di nipa koguma na de kwadu omgum amana na ya ma na kata so ni ya sa de kwa obi abesu. Odi fo mo kire se efom agudie ni wo ho. Eno so eye ekwan bi so adi adwuma bre emabunu a wo mo ye enti ye ko declare state of emergency sa mabunu na eye adwuma no wo mu nyina no aduane e ba bebo wo mu ntene state of emergency ne ye nu ho de mo ye mpɛ papa bi so mfa ne mfa mine ne emfa so na say ye be ye ne kwan pass ne mo illegal no ne be so wiatia. State of emergency should be declared by his excellency John Dramani mama only on illegal mining. You illegal mining oh. Okay. You want, come on. Any other sankofa fine. You could come say you want for and someone by good. Okay. Or my bear ye be a BPO. Okay. And that's how. Me ya wahi you come to me call my task force. What do you mean call go to share what to say a pin pam set in ye. It's what I supposed to go to pay free for mobile. Well no I cost okay gam say. Okay. Say state of emergency ba only on illegal mining na e beboa.
na fe mine nan kasa ebabua ama yensu nwate na nya problem biara ndi omu tuko for mankasa tuko asase ankasa omu so ye kro ye ma development so ba na fe ya chesa anko fo mebo ye omu ye galamse nyina no eso ya fe bi ni police be fe bi military de bi so agriculture ya bi so ho woni mu ebabua okay zoom la betim kwa me bia ko zoom la yo betim akọ nadmo ha aban kwa betim be kura akọ baabi a enso mbenye bi kakra firi betim kwa me bia dani informants ama aban no wonyina ye job creation okay na se nya sa na say gold ni se form dia se wo mu tuwi ene se wo mu tu ni ya obi na obi ni asem na wotu amansu a na medi na body akwa ato ya no wo se da bi nyame amoni yi wako di excavator akoda beti nsu na fa kana report e ba e ma Ghana health organization say nkontom na yedi western corridor na wo mutu galamsey no no ma no mo de ye no se na de na mo de ye no ayama se u ya kwara na kodi kontom na wo be yare gbu ni esu ye win kontom ni se until na say me oba be back here do isle go honam te omra no my garden wo okay ya nkontom ni bibia because nkofo em fa bibi ma na me nkowu me jan nkontom ni die me die bi okruma me konya do bibia wo me fie mo garden boy gardener o wo djuma mama okay banchi ne body nyina mo obi what ya se kuko mesen die agomu na sefo nyina me akwa me die amantinanse na tutututu ye ene menkene wo nkofo eyi bia amfa nkoso ya sa asini mo anwodi no wo mu na mo de ye galamsey no esai eno ni yare bebebe kidney wo ni emwa le message say ya president prepare for na sum dwe dia on declare state of emergency because say go declare ya enka mane bo man na se fo nkonko fro sa wi mu she so mo come speech na nka nko fo ayami ya o Arodia ya odi for nano Dr. Mahamudu Bawumia ebe pa Ghana for cho ejina NPP anemu e pa cho ma be called ma Ashanti region trese wodi tum se NPP for end deliver ye amfama wo man Ghana ene Ashanti region nti wo mu emfa nche no mo sign delegate ne to aba amfama na wo wi ni na obe Ghana man pani bi mu a wo be hwese wo mu be ye obe ka asa no gabi ohweda ko aba bonti abe trese se Dr. Mahamudu Bawumia ba bonti be pa chewa sa chopa no emano en qualify no as a leader emani weak leader because NP say what Ashanti region no ne wo mo ka so mo pe no e na NPP aban no eye de ma wo mo nti NPP aban no enfeli Ashanti region say mo afeli of there na ye MPs no e ne feli Ashanti region no eti ehu hia chopa say Dr. Mahamudu Bawumia e ba bonti be pa chew ensemi ya Dr. Mahamudu Bawumia kan ene ne gabi response o de abai wo je de say ebo chida ko na do dan ko ku faru fi so afi no ba bonti wo gabi wo cheda ko no na nam na MPP ni e demonstration yeso mu bu wona mugina wachi abare bi kura ka me yi machi ya kireba ye ba power we shi aga ba wo cheda ko 6 times so Jubilee House gabi kura hu me aso ni me so woni me pa o fa bi na de awie wo ko okay o fa ni chusu ye Bawumia me Jubilee House na me 24/7 yes that me person ko okay minim de na ekoso ye na Bawumia peso ye no ye mana kwai nti gabe ka we sebe enye na riwu kakra kabi mama nke bi the democratic yi ne ono democracy to bi atabi gabe ka we nya na aniwu otimi atena ho wotimi entu wo fa na dan ka kufu adofo sebe bia MPP ofunu mahye wo tumi hye na Asante Mantem okay otimi anye obey you high bridges bebe wakra wo ya kwai ni aba suma yawa George mani mama me yan pipi ni but me kan ko da yawa George mani mama be yan fonso me kan wachi mato I always show my bomba the rata wo du kuma sia market ka sia ye wo yawa George mani mama ni okay
the first year or the buy. Oh, yeah. MPP at Trans 8 years here, Korea, I don't know this year. Who do Kajatia? A Kajatia to ban, I call the wine. Who not to do? Salute can't me for. And no do Kumasia, Nicoya Garden City, nay, a baller city. Sabacafracha, Babu, and Wura, apart from your open so, was it to choose something in 1 year, hot man, a camera. The question, and I'm millennium. And any brace on your 4 months, yes, you quay, mammy. Then yet, Fasodia Mayen. Oma Canayati, with the Atrimpi, or Menchiasa, Montiman. Makatia, the oak roof from Montimi, and Isabel Mataka. Hey, don't be said ye. Mokofa, Kosiam Wako. Ata, the basis of new road minister. Never pay and no road minister, how this excavator Cranamore was a copper house with the Munam first or when you let your pounds of ye, Nanado, and to me and you be and from my sons at Santa Fe. Ever cabo summon what you are to about the essence of watching a quay road minister. The so watch it me constructive road. The fabric for junction at a flower, which Kakakan is so tall will be high, or ye. Was I you crook a cracker? Just afraid ye, or mamma, for a more container, any kiosk, and what a free. A year be quite about a quacosia young quanta, another so obey. Mark of your was a coffee, a dreaming in a good young mamma for this a good yeti. You be a basin a crown, yan yet. May say a free be quite about to cry echoes fantastically. It's all a lungu. Namo said, dear baby. There's an about me about until they say, my crap probo, I'm a who say MPP don't want free as to form. Until this the dear, any man I'm an master yen dilibano, a barber castle mufan cha, who got the number until said, Papa, Yadi Okikan. And some papa cross about one tenant. Who named it? But I also want for good for the tenants, so you be probably my shanty. Try me come to us your honor swam run about. We did another chin a cockatty sort. Okay. I was part of his convoy. You're quite 82 days. Oh, come say, you cut it short. Now, I say, they should use 2 years to complete it. 2 years later. Look, I say, so I made 4 years. 4 solid years. To 2 magazines for be free. Yet, me and your few. Traffic, I hope to walk. Yes, I will call Tachimaya. 2 couple room. Traffic will be just you feel back walk on one boy here. 2 4, maybe a friend 2 4. Me did traffic 7 hours from runabout. I call come one bay. And this is for by a corridor. Kitty. Ya were and so one more call Sukake. The Jato went to me and carry. And this is for by a okay. Obusu. Let's say, Baumia, the NDC for ye. NDC for the Ghana for levels, yeah, Ghana for to enjoy. No, no, about on this, my young for so. Now, me a driver's meeting, nay, my business, and a woman. What government may be as a day. And say, good leader. Papa, you will come on a one more. Whether the professor now support 2 of us, say, not tire Santa for. Oh, Sam, I'm telling the hospital. Gabby, Matin, yen hwe nsem asem aga bi kan ne se baakufo nsan so nyame ni kata entina yeyi mampeni a woyi nasoafo enu ntina potamu constituency wo moto aba eyi wo MP so munkosi wo manam na ne constituency ni pe no MP ne fa nkomra hye bedwum won koka wa ban no mu fa ma wo mu enti se MP no ko no wo se me mpeso asofo no wo mo so pe hospital a enu no wo ko be dia me abeya ma no MP ne ko no wo se me mpeso afo so wo pe car omo pe school adan omo pe eno ne yenti ne MP ne koka no ene e ba ya mo se MP na nkopre flyover na wo kopre bi fufuru a enye MP na edi unamo se gabe kura kan oni mama amonyesem. Okay. Development in cities no and the big towns no are centered on mayors. Okay. And regional ministers. Okay. No gabe ya na ama wo fa kwi regional minister Samuel Semensa na no dendendere no papa na no ya te seme no. Yes, so na mo kwi no Samuel Semensa. Fra akoda ketuai
do hini franka do hini ba ye akoda gada na amu akohini na no de ba public accounts committee Jesus Christ o shi se de wo si structures of the atwa mo se de ye wo fa na man kokko yi no sabo se mensa ye no minister o ya regional minister bu say won chie no mama akoma kunu mu a obatuna so na ba na ya o te ka bi o ko ba penche wo ti mi fiu Some trouble call mama quite. Some train on the free. Aye, Samson Kwame Yamiche. Oh, hello. Okay. Some trouble can be your mouth chance. The matters go woman natural. Yes, I minister will be Hatako Qua. Can't quit any young fast or Hatako Kona or more packing. You know me as a cocoa packet. And they won't have to fee. Some more sermons and you know, or Tokomasa. Okay. Go ahead, you come as a week in Yamako. With something with Tinamisu. When you come say, you're calling to and tuntum really. First, you come as and tuntum and cow and tuntum to me really come say. What's it, baby? Now, whoa, Gabby. When you are from what Tinasia, MPC or more Shanty region now, Mamma, your papa behind it. Appointment to say, and I'm with my MPs and I walk Ashanti region. Okay. Do you want to minister? No. Na wa Ashanti region sika na ka so different central government na hono e be se sika no de da bi kwa na wono me yi ampanyi ba se se okokosue no e da ampanyi ba ye kokko ho na fuafu de nyi bi kwa ni bi kwa msi ya nka mko na me se premier ba wi ya samo se men sa de kwa so mo nsa bu eri ara ni yedi me di nyina so na mka che ku so kofi akoba wo wa be kai ko dwa woni mu pa di na be kuma se no the best MPC wa Ashanti region. And first time papa, what is Saba papa be di matam in na copy court. Your opposition wo me yan ho. Mo appointment bani am ye ya na mo de tie Asante fo no e so fa so na bai. Samo semensa e san ka first 4 years no ya ma hu mo de mo nka mo pam no. Na mo sa ko fa wo no abesi so. Wo ne nkokora fo nyam a wo hu na mani be bi. Wo ne abrante nante wo no nim Lagos. Odifo ye kontokwa entokwa any formula na wo entokwa wakobida na wakogya tum se first one na me ba ye no manya de ntimo fanchemi enu no e ma wo opponent na won kokko apa han se we mu san de ade no kwa mana onu kwa wedi ka gya tum se wo nya de omomode ntimo san de mana won san nya hwe ba me person petty votes strategy no issue ye ba me also ya so kasa ye bi papa ya ba mu bi oni no nkasa o ye so ya na akogina ho abatu enye nuso premise ko nyankoi wo ko ka we wan kan ye Odifo ko kan ye nye terms okay uta tama akọ premise no wa we nya be flag bearer no some message na sen ko de Ashanti okay na ye nyanyi we wo police no ye beti akọ so kua na so kwa ba o me ase o da so ho ba o me ni problem say Ghana for so a Muslim no they be a dash for ba was a Christian do na konti ba umya won declare the stand say we half Muslim half Christian e be da yes won yen say do fia da ile ko sia da ye be yi wudi na ye won yen say Odifo asema okay be da ye me kan ko to so yen say no ho bato no okay asa yen mi no we bu ni say ho na mutati aware ba ko hu na ye kumo number 0244571050 o waja jan so pa ma so pe so jai Odifo aka bi wa chire bi bana ya ka wo che nyina nsa ga be won pa ne ba binti okay wo fa ina djuma bi a won tena se won fa no twitwire nsam aman di sia ba yan ko fere go no kura no bi ya na ha nsam wo no ndu pie sa no ye de ni abesu so okay yeah Odifo ye dase abusia ye ne computer man na edi enkomo no mesre se obeja comment e wo comment section ho edi amami ye too much gh wa subscribe the dame dase nyame hwa wonye ye so afasa kwa we sumi subscribe button no so fa chebe e ya fa bia won ka won sa no upload ni to go ne first person ya won sa e bi dika ka bi all the social media platforms so ko wa ye too much gh you subscribe like ya share na foforo so e je bia hwe bi din e the dark gold makra